चुपके चुपके से प्यार करेला क्या नस नैना बातें करेला रात के नींद उड़ेला। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग मजाक। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি কাৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। এইজনে সেইজন ব্যক্তি যাৰ কথা মই ক'বলৈ গৈ আছো আজি। তেওঁ কিছুমান বহালি কৰি আছে। बहुत कंफ्यूजिंग। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे? এতিয়া তেওঁ নামঘৰত গৈ পূজা অৰ্চনা কৰাৰ দিন, কিন্তু তেওঁ আহে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত এইবিলাক বহালি কৰি থাকে। अरे क्या हो घंटा डाल रहा घंटा নাপায় নহয় এনেকৈ ক'ব। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल मो वीडियो तन बेया कमेंट कर मो घंटा बेया कमेंट करते मो घंटा I did business. Shut up. This is business. I invested the money. Stop it, I will kill you. Sorry, sir. Hey Dada, why? Business. আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আগলৈ এনেকৈ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব।